Ngingamsoli kakhulu yena futhi angimzondi ukuthi ena mawuse unemali khona abanye abangane obatholayo egcineni abagcina bekutshela ukuthi hayi wena umsukuba ukuthi hayi wena umsuku ukuthi uthena umtshengisene senemali kwanabangane mangingabadalula nje kodwa ngeke ngibadalule ngiyabazi lawo bangane oyibona bemtshethela umtshengiseni right uwedwa right uwedwa uyabona hayi kwanengxabano yemali angazi noma ngayichaza ngayichaza sifuna nje konke nje thina kwanengxabano yemali sasihamba kakhulu no baba uBhekicela sihamba imidlalo eminingi noBhekicela esethe uBhekicela akukho la siya khona okumele khona singaphibikho uyazi kulo mdlalo mangaxoxa ukuthi yazi yaba u17 ngingasayibali enye yayiphambili kodwa inkathi kuvunyelwa ukuthi ena akukho la kazo yakhona singaphibikho yazi yaba u17 uba umphathi ngesikhathi Sixhobo seqhobo Sixhobo wayeqikelela iqembu lamuntu 17 lo mdlalo uyazi ukuthi unobhala umuntu wayebhala imidlalo kwakuyimi hawu ngiphethe ibhuku ukuthi hayi sambile saya endaweni ethize sesinemali engaka ukwenzelana nalokho nganginikwe iziqembu nemali niyazi niqashwa ngayo iziqembu nemali siyazi siqashwa ngayo iziqembu niqashwa imali ngalezi ayikhathi kwaku20 ba uyabona mangakutshela ena uqopholo kwamtshengiseni wayehlakaniphile ukuthi wayengafundile wayehlakaniphile wayesitshela ukuthi ena masiqashwa iIFP isiqasha ngo10,000 NC isiqashwa ngo15,000 masihamba silandela ngelinye lamalanga lenkulumo inzima ngoba sayibambela thina efonini elahlile nje angithi ya asazashimali bukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukele igama iBathanathi uShepard wamanqele ikhansela leni la kwiPerfect TV ayuyabona namhlanje bethu ama legend ke kade ningikhalela ezangapha kwaphuma ngapha kwadlula uJeqeza kwezendidane nithi yena siphathela phela umlando wendidane bapha abantu babesebenza nawo ngidilivile njengekhansela namhlanje ngiphethe ubaba uShewu yomkhumbula ihehe baba asikumukele kwiPerfect TV ngibonga isikhathi sakho nje ukuthi uhloniphe uzoba nathi namhlanje ngiyabonga manqele ayinawo abantu bakhe bayithanda la ngawo abantu becela ngingaziyo noma ngazethula ngoba usungithulile hayi zethule ozothi awusakhuluma ngadi cha mina ngushewu okwahlela emahlabathini esigodini sakwaBhungwane ngiphethwe inkosi uZungu induna yami uZwane uMdlwente hayi awona ngijabula mangitshela lezi indala ama legend ngiyazi izo ezazoba sikandwa ngempela lezi ezangena ngalezi ayikhathi ishisa ya umaskani sasungene kumnandi kwakungajahwe manje ngamanje wasekujahwe imali umaskandi sasuculela ukuthi ngiyathanda ukucula ukudlala kumaskandi ngiyakuthanda kwakungekho leyigugu lemali njengamanje manje sewumsebenzi inkampani hayi kodwa kuhambe kwavela ke
sesiphakathi ukuthi ena kunemali ekugcineni izo mhlambe kwamanye amaqembu agcine emoshakala ngazi inkinga zemali impela mase kuvela indaba zemali. ubaba ungena nini uMaskandi? Ngene ngo-2004. Ungena nje kwindidane straight? Yeah, ngene kwindidane straight. Uhlangana kanjani nendidane? Uzungene lapha eqembu noma bekunzima lezi ayikhathi ukuthi ungena kwindidane? Lapha Manqele udibana wami nendidane sasijwayelene. Kodwa umuntu esasijwayelene naye kakhulu nje encane. Undidane wayesefika nomgqumeni eDenver. Esuka ethembisa umgqumeni. Ngazi kwakunenqishunqushuzane ezekhipha abafana bamahawukela sebephelele khona ingoma edume kakhulu into qom wagcina engayishuthanga umgqumeni lo ngoma leyo. Sajwayelana ke mina ngangithanda kakhulu uma ukhansela. Umgqumeni ayithanda uma ngibona efuna ngicule indaba zekhansela. Manje uXhosa uphuluke ufika nga iBhovu usezohlala ngapha. Uzohlala ngapha. Ubaleke ngikashisa ngalo. Ngathi kwakunamamshumusha ngala ethembisa. Bafika lapha baze bakhanda iqembu amagugu namantombazana. Baphinde bakhanda iqembu okuthiwa amagcokama yothi ibhuqe. Hayi sijwayelane umgqumeni lokho ethi yasikhonto esingayenza ngale ndoda. Hayi lo baphinde baze bakhandana emva kwalokho. Bakhanda bakwethu. Khona kwakushuthe khona umjikelo nomphondi nobani nomjikelo egcabini. Kwahamba ke baze bagcine ngathi ena abasezwani umgqumeni nomtshengiseni. Umgqumeni esehlala ngapha edrobheni. Wena ngalesi sikhathi awenzi lutho? Angenzi lutho ngaleso sikhathi. Ukuthi nje ubajwayele uhlalela nabo. Jwayelene na. Mabexabana bebuya ngapha kukhandwe amageza ukhona uShembe. Makukhandwe amageza ukhona uShembe engilanda uJansene. Lalelo emashewulana phela khona into engifuna siyenze endoda. Hayi sithola siyapractice hayi. Sijwayelene vele. Hayi kube mnandi masiyo promoter. Hayi siyathandwa. Sasipromoter ke thina velanga nje. Promoter strong. Onke amarenke la. La uthiwa nje kuneshow khona ayoze kutshela ethi yabona lapha amafethu umkhulu amcimbi esiyakiwo lona. I-promotion. Sawa ngidlala lo khona iShembe sihamba siyopromoter ngisho Natal. Lo baba uthi uSixhobo wayekhuthalela kakhulu umculo ngalesikhathi. Sihambe. Kwahamba sazokhipha intombi zamageza. Intombi zamageza la nganokuvela khona ngicula khona kakhulu. Kwahamba sazokhipha inyoni yami. Hayi ke lapho ke esiphame khona kakhulu. Manje ufona iqembu wena awungeke kufonini. Ulanda selfoniwe yini? Ngalanda selfoniwe. Uyakutshela indima ozoyidlala eqembini? Kwakugida nje nalezo zinto engilo ngizenza. Nemkhuba eminingi ade ngiyenza kakhulu. Intombi zamageza. Lokho kwamuva. Intombi zamageza. Ngaqala futhi ngangena kwinyoni yami. Hayi la wonke la bese ngena ngenza imkhuba yami. Okwesicholo okwamuva. Yiphi imkhuba yakho? Nje bengithanda ukucula izitayela zekhansela mina. Ngiphinde nakhona enye ingoma engingayikhumbula ethi ngihlamba ngizula ngangihamba nobonakele kulo ngoma. Duhongisele ngedwa la. Duhongisele ngedwa la. Ngenye intombi zamageza ziningi nje. Bese kuyaya ke nje ngoba size sikhipha
ithwasa lami siphinde saduma ngalo kakhulu inye into kade ngizenza ehle kusayo lapho njengokuthi yo sawina awinanga wena yabona ubani lo uba ukudala ikukhu neqanda xa kwakusho lo mfana wakwami wakwamdlalo senayo ngimbaleka kulaba sebahamba ushaye phansi njengoqondana ehlelele kwakuyilo mfana wamdlalo sokuthi uStokes Olani nawo kulaba begqoza kakhulu wena ke sawina manje lethi nay creator before uthi ngisho njalo izo zinto zakho lezo yazi ukuthi studio nje ingoma ehamba eqhathi ngingene la ngishaye lokhu njalo uzoyishaya usho uthi ngishaye lento awusho cela baba usichazela ngale yansizwa phela siyazi umhlangane naye nje udumo nje ngakabi khona umtshengiseni khula naye la khula kuyo wayinsizwe njani le yana mfethu umtshengiseni umtshengiseni mangamchaza bekumngani wami bekumngani wami sithanda nokudlala amaphepha nje isikhathi esiningi kube nesikhathi ukuthi enethi hayi amadoda kuyocula manje nje sesisonke kuba sonke ngoba bengenakho ukuthi ena ngoba ubhekhela nje encane usibongisene ethatha ukuthi ena sibongisene asambe nisocula bethu asambeni madoda sopractice ngempela siyohlangana nje kupractice thona ngifuna ungenela uyabona kuwumjita alright mina uthi iqiniso ngiyalikhuluma yeah kuwumjita bekumnandi umjita alright thanda amahlaya lo amahlaya noma bengenawo kakhulu nje umjita alright xoxa umuntu othanda ukubonisa ukuthi njalo uyabona lo nto leyo yoba ukuthi ngesinye isikhathi yoba ukuthi right ngoba ngisho nje lo nto leyo nje bekungaphela usuku thina singahlanganile ukuthi sibonane ukuthi nguphi ubani masihlangene nje samagenge ngaphandle kwepractice ubani uyephi ngempela uzofonela ukuthi ukuphi lo umnandi nje ya noma kwahamba kwashintsha ngekhathi zokuthi sekunemali okade ngikutshela ukuthi emculweni thina sasuculethi nje siyathanda ukwenza umculo engekho igugule imali lengibuka likhona manje kwauthanda nje yes kwahamba kwaze kwangena indaba zemali besithola ke emalini sathola phambilini sathola sihamba kakhulu siqashwa uphi nakuphi ngingamsoli kakhulu yena futhi angimzondi ukuthi ena mawuse unemali khona abanye abangane obathola egcineni abagcina bekutshela ukuthi hayi wena umsukuba ukuthi hayi wena umsuku ukuthi ithena umtshengisene senemali kwanabangane mangingabadalula nje kodwa ngeke ngibadalule ngiyabazi lawo bangane oyibona bemtshethela umtshengiseni right uwedwa right uwedwa uyabona hayi kwanengxabano yemali angazi noma ngayichaza ngayichaza sifuna nje konke nje thina kwanengxabano yemali sasihamba kakhulu no baba uBhekicela sihamba imidlalo eminingi noBhekicela esethe uBhekicela akukho lesiya khona okumele khona singabibikho uyazi kulo mdlalo mangaxoxa ukuthi yazi yaba u17 ngingasayibali enye yayiphambili kodwa inkathi kuvunyelwa ukuthi ena akukho la bazoya khona singabikho yazi yaba u17 uba umphathi ngesikhathi Sixhobo seqhobo Sixhobo wayeqikelela iqembu lami umntwana 17
lo mdlalo uyazi ukuthi unobhala umuntu wayebhala imidlalo kwakuyimi Hawu. ngiphethe ibhuku ukuthi hayi sambile saya endaweni ethize sesinemali engaka Ukwenzelana nalokho? nganginikwe Iyo iziqembu. Nemali ninaze niqashwa ngayo iziqembu. nemali siyazi siqashwa ngayo iziqembu Niqashwa imali ngalezi ayikhathi. Kawu20 ba. uyabona mangakutshela uqopholo kwamtshengiseni wayehlakaniphile ukuthi wayengafundile wayehlakaniphile wayesitshela ukuthi ena masiqashwa iIFP isiqasha ngawo 10,000 NC isiqashwa ngo 15,000 masihamba silandela ngelinye lamalanga lenkulumo inzima ngoba sayibambela thina efonini elahlile nje angithi ube umuntu kade ethanda phela iskate kakhulu elahlile libele nesinye iskate sabona la efonini yakhe imali engaka imali ayivela yemadoda imali lokunjani kanjani moya ethi ukuphenduka ke lapha khona into nibona isamba noma nibona lokho ingena lonto esiphendula umoya khona into ekuphendula umoya ongakwazi ukuyikhuluma ngoba ucabanga ukuthi mhlambe lento izobhidlika mhlambe uyabona ithi nje ukuba nemushumushwana singakwazi ukuyiveza ngoba tshete imidlalo ewu17 futhi nanibheko 200,000 lo muntu kwakuyimali yonke ngoba kuthi ena lo 10,000 wayethi suniwe inkatha wakungesiwo lo 15 lo wayethi suniwe inkatha wakungesiwo kwakuyimali enhle iIFP iNC yes kwakuyimali enhle ngoba ngikhumbula ngelinye lamalanga lo muntu lo sisebenza sonke nomkholo useshintshile ke manje asasitshela thina lapha eqenjini kwakungekho indaba ukuthi ena na envelope kwakubuya nemali ibekwe la ngikhumbula ngelanga sise-court wathi omunye umuntu webank kwakuyi-absa ilokhu nje la isasetshenziswa umphondi uSimbongiseni Ntombela kunemali engenile saze u40 bani athe idibene nengi nomunye imali yomdlalo lelo khunjana ingene kumphondi wathi ena mayikhipha la eAbsa eScott alomuntu hayi akuvumelene ngikhipha imali engaka wathi umphondi ayeqembu kanti umuntu futhi ongaphakathi okaNtombela nawe wathi ngiya understand sengizokwenza kanti futhi wakithi sikhiphe sithele lo mali ukuthi wajikanini lo ngoba phela phambilini imali ayingena kuSixhobo yes ngisazobuza lapho futhi yini imali ingene la yonke imali ayingena kuSixhobo ukuthi wajikanini lo imali yangena ngakuye angazi kodwa imali yagcina singena ngakuye uSixhobo usakhona kodwa ayisangeni kuye uSixhobo lo baba ke owayengafuni iqembu live kodwa wayibona lonto iwrong epolice nje futhi lo baba wayemthanda umtshengiseni lo baba uSixhobo wayemthanda nje nomtshengiseni wayethola ubaba lapha so la futhi lo baba lonke iqembu walithanda kwengenako ukuthi ubani njani mayisingakuyi imali manqele laphana lwamjida angifuni ukuthi ena ngithi ube nenhliziyo embi waba nenhliziyo embi uba sekunemali imali yashintsha mayisingakuyi imali usenani ngalo sikhathi uNosiyaya nekhondo uNosiyaya nekhondo
sihamba ngosiyaya owakhe lo siyaya mangena imali kufanele kube nemali Uqashwa kweqembu. Uqasha imoto. Kwemoto. Eqembuni lakhe. Kube nemali ukuthi ayichera nemali. Kuhambe. Hey, Akekho ufuna lapho ukuthi ndoda kwenzakalani manje? Sibona nemali engaka, nifela ngaphakathi. Sifela ngaphakathi kwenzeke ngelinye ilanga. Sasicula phi lapha ya eGreat Town. Wayibona eGreat Town ungasuka la ngoba sila emabonini ungasuka la eGreat Town uma uye eKranskop uye Denver. Usuke eGreat Town eKranskop. Indawo esondelene kahle. Sisuke ela eGoli saye eGreat Town safike sacula khona. Ngakusasa saye eKranskop sacula khona. Lalela emakhaya. Yes, lalela emakhaya. Lo muntu usethathe imali emcimbi o2 imali elinganayo ukuthi besukela eGoli saye eGreat Town saye eKranskop. Hawu Bona nje ukuthi kwase asilo uyabhala lapha mabhalani lo muntu wenzani manje unje ncane wayithatha lezo ntambo wayifaka kumpungose usihloko hayi la ndona umtshengiseni senzeke okunye ethi awu hayi miyekeni yekani yabona hawu wenzani ngempela hayi yekwe lonke bengisaxoxela ukuthi ke into eyagcina ikhathi iqembu tutu imali ngoba ngithi ngangiphatha ibhuku lemidlalo yo17 sathi silindele lo mali nje sekunane enkulumo nje uyabona ehlala ezikudla umoya ukuthi wena unge hayi noma ngathi hayi uyabona sathi silindele lo mali umjito avela waqhamuka nequantum elishasha lo malali ngelisha laphila new kuli lama GL lawa esilver hawu ndoda manje waqhamuka nalokho njani quantum plus ngalezi sikhathi waqhamuka nequantum ebuye emakhaya silinde imali thina bathi hayi ikolodo hawu cha phela opende laba hayi abakayifaka imali kwakunosiso oluthiwa ingalikhohlela siswa wena ephathe zemali lapha wabheka icala hayi bayifaka imali wabheka icala bakayifaka imali kuze kwemali hawu sahlukana ke mahlukana lapho kwakhandwa iqembu kwakuthiwa likhandwe kamfani kona ukhandwe iqembu kwakuthiwa uzencane Sibongiseni khandwa amahlubu waqala lo hlubuka noma unje ncane Sibongiseni mahlubuka mahlubuka khandwa lona manje wakhandwa le iqembu kuthiwa phuma ngaliphi ngale siphuma phela kuxatshene ngale kuthengena iquantum asinatwa njalo thina lo sikhathi asinamonto asinani bengisaxoxa ukuthi ena ilokhu njalo yemali ingxabano yemali inzima kakhulu mina nje sengadlulisa kodwa ngangimkwatele kakhulu nomtshengisini wayengenzela ihlazo ngalesikhathi ngithi ena ngoba ngithethe ngasiphethe ibhuku silinde imali ngatshela umakoti wami benginayo njengamanje ekhaya ngathi phela lalela le mali sasoyithola kuJune ngoJune ngizohamisa something ke buka nje ihlazo phela umuntu uzohamba uyotshela
abazali bakho ukuthi ekhaya ukuthi lo muntu lo uzokwenza kanje qhamuka iquantum sengedlula ke lapho kwenziwa lamahlubuko akhe makwenziwa lamahlubuko ungakafiki lapho usixhobo uthini phela nangu phela ngikhalela yena umuntu nje ayithanda iqembu ngalendlela ukuthi inhliziyo yakhe Nkosi yami mangachazela ngosixhobo hey wayehlenyuka naye kumele engazi ukuthi wenzeni ngoba kwasithembisa nokuthi hayi uzosibhadara akwasithembisa impela ukuthi hayi khululeka ngizonibhadara enganawo amahlubuko lawa ayenziwa uye sasusebenza phansi kwakhe wona amahlubuko noSibongiseni nje ncane usehambile uMtshengiseni sihlukene ngalosikhathi asekho ngaphansi kwaSixhobo naye wasehambile sengize ngahamba ngoyiluthi 1000 wasehambile sizofuna hayi wayesekhona ngoba wayesekhona ngoba emva kwalokho kwa uSibongiseni sekhishwa uSibongiseni nje ncane kwakhathwa lo khunjana wathi ingabisagala eCD sekulungiswa sabuyelana yasiphumile ngithi khona yasiphumile amahlubuko aphuma kuqala amahlubuko ayitalapha shuthu wayezwa phela ngoba wagcina isiphendu ukuthi namahlubuko impela niyazwa shuthu wayezwa ukuthi namahlubuko nobabili indidane iphethe uSixhobo nani saphethe uSixhobo asaphethe awenzeni hlala ecompanyini phela ukuhlangana nje nihlangana naye mhlawumbe ngowasedudu impela nje nihlangana ngowasedudu ngoba ngikhumbula sekuphume unje ncane lokhunjana uSibongiseni kwabe sekukhathwa wathi hayi sekulungisiwe kungabe kusalokhunja ingabe sagaya leCD kulungiswa ini sabuyelana phela cha phela ngithi nanikhale ngemali sikhona yini imali ngoba kutshela sasithanda umculo indaba yemali into engasayingenwa leyo ukuthi kukhulunywe ngale yamali hoyi ngesangena sesihamba ngale liquantum elathengwa ngemali sekudlulwe nje lapho nje ngathi ingane encane sesihamba ngalo sahamba sawuqashwa futhi lapho saqashwa impela kaningi sathola ngoba kuze kwathi angazi ukuthi siqashwe ngapha ngoMaritzburg Group sambe ngalo liquantum the driver omunye ubaba la elagcina liphele khona la phela sihamba sonke lo quantum sasikubo kwaMtshengiseni wayezoba nomcimbi wahamba ngathi uyolanda amakholo yafika agenqika kwelinye ikhona khona lapha emakhaya laphela ke lo quantum aba laphela abhlungu hawu laphela amahlubuka ayiqashwa ayingakafike ezingeni lokuqashwa mhlambe noma ezoqashwa yikho ukuthi ngoba kwajiwa hlebhizwa kwathiwa masinye ayingakafike ezingeni lokuqashwa cha mina ngixaka ukuthi nibuyela kanjani lapha kanjalo nje madoda imali ngayitholanga kodwa phela uyasho ukuthi amanqele yabona ngendlela umculo nje hoyi sasuthanda ukuthi wabona impela enjoy nje ukuthi ngabe siyadlala kodwa nje imali yamosha lelaqe esayidini lakhe ekhaya lelo hlaza lingaka mina ngenzele ihlazo mina ngesingame asingikhulumini impela wangenzele ihlazo kodwa mhlambe akekho ungazanga futhi ngalesa sikhathi waphuma ngisho emaphepheni amageza axabene kunjani beku-never mind ke lokho ubani ukuthi ubani no mastermind umuntu mayithi wayethi nje amjidi and then laqhubeka futhi iqembu salibona libuya njengoba usinabuyelana kwenzakalani futhi waphela futhi sabona ukuthi ubuya kwethu waphinda futhi zakhala zabuyelana zakhala kwamnandi wayijeka futhi umuntu umlwadi la seyibuyelene
usenza lento le impela ke le ade ngikhuluma ngayo ukuthi yayingekho eqenjini lethu usuthola nge-envelope kuthiwa envelope le envelope sengisahlwanile sabekwa la manje sengisebenza kwebhononi hey uyabona ukube ena le nto yama-envelope kwakuyinto eqale phansi wahlala phansi yakhulunywa kwathiwa madoda aseze ukwenza kanje yes nezathu ukuthi ngoba uyabona sesolo khundla ama-envelope yeah ngabe mhlambe laqhubeka iqembu futhi ngabe wahamba mhlambe sisekhona sonke or mhlambe oyedwa wethu nomunye mhlambe uyothi hayi mina ngiyayeka omunye eqhubeka yeah ma into engakhulunywanga leyani uqhamuza uthi bamba la envelope mount envelope hayi angikwazi ke lokho uyacabanga ukuthi lo muntu udle emalini yena ngoba ekunika le envelope khumbula phela ukuthi bengazi mina ukuthi kunemali yemonto onayidonsa kunemali wena errong uyakhumbula ukuthi mina ngibonile futhi enefonini uyayibona le nto le lafaka kakhulu ke lapha iqembu uyathola mhlawumbe ukuthi le envelope ayifani manje mhlawumbe wena esithi nomunye ogidayo hey awuthola inkinga yakho manje uyayizwa lento ukuthi yena ngithi kwa sasithi ekuqaleni ibekwe etafuleni kuthiwa wena ngononini uthola imali wawuthole mhlawumbe u-3,000 makuthiwa niyatshela kodwa mase kuqhamuka ama-envelope osuke uthola 800 yini yona sekwenze njani uvela phi mama envelope waphela izinga fabelanye ngalo sikhathi ena futhi lo muntu mekunema envelope uzothumela mhlawumbe omunye wethu yena kwase kumlungu futhi udumela selimngena ekhaya ngase lumngene ekhanda kunabantu inkinga ngiyabazi futhi kwezinye izinto zakhona ngingeni nje kuma ngoba ngiyalazi isandla saba basenza kuloya muntu nangu ke ukusahlukana ke futhi ke ngokwesibili impela kwesibili ezekhipha umtshengiseni sibili asihlukene ngempela ama-envelope usixhobo sakhona ukhona lo baba angifuni ukumqambela amanga wayengasuki umuntu wona odip ngokukhuluma kolaka kunje wayegcina emukela ukuthi lo muntu ayibulala lento ayibulala lokhu njani umtshengiseni ayibulala yena iqembu lelo kwakwelethu yes yena walibulala ngendlela ke ngokuthi ngoba phela wayesedla kangcono hayi cha wasebenza futhi noma singasekho wasebenza phela ngoba wawuza ukuthi akubizwa kuphi nangaphi kunje sesiphumile kuye yeah ngikhumbula kwaku-2010 ngihlangana naye ngiyemsebenzini ngangifakwe iwele lami siqeda ukuxabana nawo ngifakwe yilokhu nje ekhampanini yakhe ayiseyiwele lami lisebenza ke sahlangana naye phansi kwebridge lapho wathi wemngani sesiyohlangana eSpa nake sezokhipha ukuthi sesiyohlangana eSpa maphela eSpa salba unje sihlukene sesiyohlangana eSpa ngathi navele ohlala esohlala eSpa kanti ubhizi kulezo nsuku sestudio wafaka lo nto leyo 8,000 lana 8,000 nayikhala ngani ukuthi unalo lwazi kasixhobo awayiganga umthengiseni akekho umuntu oyemphethe futhi akekho umculo njengamanje ngembono oyiphethe njengalo mculo wayeganga ngifuna ukukhohlisa uthi nje ngoba phela abanye abantu umuntu bamthanda noma wrong lo amjida lo umthengiseni ugcine eseno lenhliziyo ngathi ibisiyimbi efuna udumo nalo kungamele lifune khona alikho 8,000 othi ngichazele uSixhobo
ngixolise emangabe kukhona ongaphatheka kabi kodwa nje ngikhuluma iqiniso umuntu engiseni nasidibana naye bengenalo ikhaya eli right wayene zindlwana nje enabakoti ababili ngalosikhathi yes makumele benomunye umyolala ngale eqhibeni angithi uyalibona iqhibi omunye ulala uzoya nalo elawini yes nalo la uyazi kwakuyini uguqa uyabona uguqa lo uguqa standard uyazi uSixhobo uhambe wamakhela umuzi mawungawufike lapho kuthiwa khona adla ujeqeza kunamaronda awu2 amakhulu amahle wakhe lo Sixhobo ngemali yakhe uSixhobo ukuthi phela wayemakhela ngemali yakhe ngoba azi ukuthi naye udlani phela yes ufuna ukunderstand lokho yes wamakhela lamarondo la engenawo liyini ke 1000 shothi wathatha liyini ke 1000 ngabe likhonje uSixhobo uSixhobo wamthengela qala wamthengela iventure khona yaziginqapha enkandla wazomthengela ikhondo leyelo wamthengela uSiyaya lo uSixhobo uthole ngaphansi kwaSixhobo uSiyaya ho uSiyaya umthengela uSiyaya ngiyabona ke lezembili lezi ilezo wasekubhayiswathina ke khona uSiyaya nequantum no quantum wasekubhayiswathina ke lezi cha ezamandla akhe kubhayiswathina letrile uSixhobo lo niyayibona nani futhi imali Nanitsahola kamnandi. Iqala kule 2. Le 2. Angithi le 2 ilapho sekushintsha khona ama payment sekuyena obhadalayo. Yebo. Siyahlahlela kwakusozixhobo onikhokhelayo. Uxhobo la wayesaletha imali uSixhobo. Kumlahlwa lokho efonela uSixhobo ngathi umuntu ohamba njalo. Kuphi ndona? Ngiyeza man. Fetwe ke imali. Anitholi uSixhobo ukuthi ngoba ngangahlala na uSixhobo la. Yeah. uSixhobo uthi ngokwakhe ukushintsha kwama payment uthi kwafika kuye office. Wathi wakhala indidana. Uthi ngathi khona la ingaboni khona kahle. Ngathi bayarobheka. Bafika bo3. Wayesuke sebhayise lapha ngoba kuthethe ubehlaniphilo wamuntu lo hey. Uthi bafika bo3 kuSixhobo wathi ngathi siyabhayiziseka la ndoni. Wathi ndoni awu kunjani? Wathi wathi ungcono ke aniboneke ukuthi kwenza kanjani indaba yemicimbi. Yeah. Uthi wabona futhi back lapho sokhala khona. Sekufike kunje ncane noSibongiseni. Yeah. Bathi hayi bekungcono eGibhithe. Angithi lapha esephethe khona. Yena wayese wabhayisa laba. Ukuthi shuni wabathethe ngiyama ubephiwe phela la. Amadoda mina ngifuni ukunitshela uyabona ngathi le mino yakhe. Ngifuni ukunitshela manga uyabona nje undoni yasiqhaphaza ngempela uyabona kunemali eningi akayidlayo bafethu. Asabi uyabona nje. Ungeke ngomdansela ngifuna ukukhohlisa. Awu umshaya uXhobo uthi wathi uyabona seyibuya zothula ezakasekho yona. Seyikhala ukuthi kubheda kakhulu ke manje. Ubungeke ungamdanseli mase ekhuluma iloli. Uyigagu la. Uloliwe. Ubungeke ungamdanseli. Kufana nentombazane ubukhohlwa lento simqoma kanjani nini lo muntu lona. Imnike nini umuntu lamafoni lo muntu. Ngizathola amantombazane bekhalike. Yabo. Ntombazane. Funi ngenqamba mangithi ube nomuthi ube njani oba kusukela sidibana ngimfice eseyibhungu esagundi 50 yenziphema. Ngimfice eDenver wayeseshayela impela intombi emakhaya. Ube inkinga. Hayi ukuthi uyishaye ngokomculo. Ngomculo. Hayi lapho ngeke ngimdlela. Esho ube inkinga. Abayinkinga ke mantombazane. Beyinkinga. Ake sibuye nayi ke phela. Nawo ungcono wena wena ufana nomuntu wayekhona kuqala leli qembu. Yeah. Ngiphuma ngala phela ngithi Ndlunkulu. Kahle ngokuzala kweqembu leli. Wothi kutshele into yami khiphe eNdlunkulu
sekungakhulunywa nje ngoba kuthiwa wayesethi imali yami kwakwa amantombazana Mqomeni lo wayethanda amantombazana engafuni ukuthi lo naye beyinkunzi kanti ufana ngethi umqomeni ophezulu uye kumele beyinkunzi zayihlana ngobusoka lezi inayo nje inkinga yabashayisa yabaxabanisa amantombazana okwemali khohlwa tshela yimi khohlwa okwemali ngelinye lamalanga wathi umqomeni siseThekwini lapha noPhohloza wathi ngicela usasa ungitshela imali ekolodari imalini yangasho indidane obe kubuya wale ngomesho wadla imali yami ayikho mangathi uyalandela nje ayikho kokwa banganjani amantombazana phela lamaqembu kanti iqiniso leqembu lamaqembu lawa lamajita ayingafuna intombazana embi lapha hayi qasha intombazana embi amantombazana esawumakethe impela umculo ngisecela nami ngicela ukuzocula kanjani afuna nje bafuna bezoyibheka ufuna intombazana ezokhetheka la manje ke ngathi kolo ngathi uloliwe ke lo wayijike eshaya nakibhoza yakhe kanti bangalokho kanti lesi kwamantombazana hayi lesukuthi khona walala kangavumelekile ukuthanda nentombi eqembeni ngani yikho ngoba ngathi sebeyibeka ngokuthi lo wathinta ikhanda lika lo kungamele lithinte wathinta izidla kalo aqasuka le hayi gede bebuya ngoba ngitshela bebuya ke besuka ngapha edropini umqomeni la esehlala khona kubuya kuzokhandwa intombi zamageza nelokhunjana namageza izothiwa babuya nentombazana wakuthiwa uSonosini yes uSonosini khona ungapha eNatal usaphila Sonosini uyaphila so uyaphila waphela siza thiwa ayihambi le shuthi into engibona zaxabana but zaqhubeka eqembini bangaxoshwa obuhamba kwazo shuthi lo wasebotha ayisesigejene vele kodwa ayikho sethe ayihamba la ngoba ngizwa kuthiwa mina like usonakalo wayintshela ukuthi akekho wathi wezwe kuthiwa hayi seyiqalile ukucula lezi ayihla ukudeni seyiqalile ukucula nangapha izithi secondthi yaqamba manga indidane yathi hayi ekhaya ngathi kunesifo awuma bezwe ngapha kuyacula nalezi abeki ezu2 omphoni nazabeka futhi kasezakhe iqembu nakho phela umqomeni engakakhipha amageza wathi libaleke nebomvu ethwa salama yes ayingaphumja amageza lapha usukhona lapho ke mina ngangikhona kodwa nje amageza engakakhando sasinolo mngani usixhobo vele lo wafika nalama ideas ukuthi ke indidana inamathele kuyibhovo kuyibhovo ngathi selikhona emarket hayi babe vele nje begaqazene vele ngokuthi kwangasezweni kokukhona ke bangakhumbula omunye ubhuti akakhanyile inkathi ekhandwa amageza okuthiwa uSibambo omunye wakwaphungula wakuthiwa uNembeza ababehlala bekhona nje ngoba mangikhumbula kwakungaziwa lapho ukuthi ubani uzolinda kumageza oskis wabasuke ngala vele bonke beyibhekela kwakungaziwa lapho ukuthi ubani uzolinda kwakungelona futhi iqembu ukuthi iqembu lamtshengiseni kwangathi Mphondo ungaletha Mphondo hayi zamazame nje wagcine lidake kwalaba mawethu bahlanganisa lo 1 no 2 wahlangana ngaleqinisile ukuthi iqembu labo 3 onje encane leli kwakungelona elomuntu oyedwa kwakungelona nje okwalizwa selahamba nje kuthiwa khona amageza yes gcina kuthiwa omponza amageza hayi kona amageza lawo yithi amageza amageza aphela aphelile phela oba sikhona thina mangathiwa nje siyakuthanda ukukhuluma nokususa umsindo singawakhanda thina amageza kanti lawana akhona
lawa khona kusiwona lawa yithi amageza nawe uyakwazi lo yithi amageza angempela amageza angempela nawo ngabe phela nibadana izinto seniyibuka ngenye indlela yikho ngeke nisavula manje vele nomculo swaba nje mawukhuluma le ngivele ngivo ilena ukuthi awukhuluma ngayiqala usiqala kwakupromote ampromoter kakhulu ayizwene lezi ayingeza thiwa manihlangana ngizothiwa manihlangana endaweni eyodwa uthi umgqomeni engajwayele ukupromote umgqomeni wavela wathi akajwayelanga ukupromote kodwa makuthiwa zidibene ngokwemicimbi bekunamaholo lo Thokoza iphosphorus amaholo kade ubhizi ngempela awazi kumele uzobulala manje lapho engani la engaqala khona ukufaka isidwaba umgqomeni wasixhaphaza lapha sasiqala ukudlala ulive eThokoza umgqomeni sawudlala nje ulive sasiqala sawudlala yena ujwayele udlala shuthena ngoba vele phela wayebambela futhi wahlala into ehlanganayo lapha eThokoza kunehholo leli nendwangu lezi amashidi lawo ngiyabona thema sengena sangena sadlala hayi saqeda thema sengena umgqomeni kwavala lamakhethenisi ngina engavaliwe hayi engavalwanga kwavala lamakhethenisi wangena umgqomeni wayixhume ehamba nompukane uthi umpukane ngizwana mfowabo baxhuma bathe mase bexhumile yasho le ngoma ibubunyana 2004 5 ngisazi lapho ngoba thina sasinokhonshembe sasinokhonshembe yena izikhamu noma kwakuyini kodwa kwayinale ngoma ethi bantu bawondimande valelani izinja zenu impela laselivulwa ishidi lapha emanqeni lathi avela umgqomeni nompukane beshaya ikapa ibona ikapa omunye ebhekele wenzani umpukane wenzani umgqomeni uyabuka ukuthi we bengenzani mina lapha ayikho senhleli leyo ehleli manje lapha ayikho ntate ngiyenza la benzani ayisha umgqomeni akacula kusadlala isiginci shasha isiginci ayisha umgqomeni wabuya waye ku microphone lapho wathi vala neminyango bengaphumi ezawothi eziyakhala la uyazi wabe ngathi wavela uculayo impela lo ngoma noma ayixuba ngisazi wathi bantu bawondimande valani izinja zenu khonkotha kakhulu wasuma sonke ihlelo sathi ayikho mntante siyenza la ayi la sabuyela khona emuva uthi sapractice ngabothi yadiyana Patrice saphat hayi ngizokuthiwa kunamalokhunja namanje uthi uyabuka kunama show festival what abantu bemayima bedlala CD hayi thina bekhala bukhoma yilokho athi enjoy impela ikhala bukhoma udlale ne drums lemuva hey washaya kodwa wagcina wasiphinda umgqomeni ushaya kabini empilweni yakhe awushaye kabini wazoshaya eJabulani kwakuyini kaZuma nini angisazi kwakuyini kaZuma washaya futhi lapho umgqomeni niphinda kanjani manje usiphinda ngabalandeli nengoma ayidlala inevavavumo ethini yangoma
yena sende hayi 18 nangoma ngqomeni aya gcwala ihlole senza kuye zamfaka imvula yemali engaka ha wacula ingoma malume wakhe ethi ngafa imali ashaya wagcina ngiyamvuma 2 akaphindanga ke emva kwalokho nasi nasemshana wayazi futhi nawe uthi wazwa wavele emaphepheni wathi angilibhadi la khona amagesi ingobani indombi nje sasimshanga sasimshaya strong naseni stage nasenibona ingoma ufuna nidlala sasisinengoma zazibazinti shini nanishaya nje ingoma ukuthi nayithanda hayi ithi izothandwa abantu noma engenayo no thina futhi sasingakanaki or ena sasingaka ngabunalo ukuthi abantu bathanda yiphi ingoma hayi samushako eThekwini Maritzburg hayi kuzowahlukana impela kwekudla kwethu bona ngizothiwa ipersonal kodwa leya hayi thina sasiyibuka thina sasifuna ngamaphepheni ayithaza inaneni bambana ngezandla impela noma kulanyula impela senifuna ukuthintana into esukwenza nalokho ngothi nabanye yabona nje thina nabanye nje noma sidibana ngikhumula ilanga sidibana nomjekjela impela kunenqushu sasikhulumisana kube mnandi into ena ejikenze lokho abalandeli ngoba ngiyakhumbula futhi ngelinye ilanga ukuthi ena sisolunde kwacishwa kwabulawana leyo ke ngapha nanenzanga phela londe istrategy nisithathaphi ukuthi akwenziwe nje kwakunge strategy kodwa umuntu waganga lapha uloliwe nanikuplanile noma vele sasingakuplanile loliwe waganga lapha umtshengiseni uma sifika lapha nendawo kwacetshwa lapha nami ngisakhula ngihamba ama-culture khona imeka isasitede amanyana leya ndawo yes masifika lapha umgqomeni uyadlala lapha udlala ingoma ethi alela maqa yes alela uthi umthengisela sambeni hey uyabona asambeni hayi madoda hayi asambe ngikhumula impela mina ngaze ngokugcina ngisaba uphisicholo hayi emotweni hayi ngokugcina vele uthi akanje kuyophazamiswa vele angangahlosi shuthi yena wayihlosile thina singanaki nenithi niyapi nini uyezwana singene lapha ya na umgqomeni uyadlala wazosinqamnisa la stage pha le ndawo ime sazonqamla benzana abalandeli benza kithi mayiphuma igenge yamgqomeni la yes iyeke idikile ukudlala afika tarabhe imoto zethu lapha ayiphula ipiri ehamba ngayo bafike bagaqaza nomtebhosha lapha umtebhosha thinteka washaya inkomo washaya uthinteka washaya bamthola lapha emotweni inkomo bayishaya oyibuza yokutshela ukuthi yashaya ubani kanjalo DST yathi DST washaya umthetho ayilapho ngabona nje mina angafika emotweni kusele yona yayisalile ayingazi wayesalenzana umtebhosha ngazi ngoba bamthola khona lapha emotweni afashaya khala ngibuya leli nto sibuya umtebhosha simkhali yawo wewe kwenzenjani umthengiseni wembizo wewe kwenzenjani wena mtenza wathi umtenza noma emmemeza ethi wemtenza wena Tete zomthidini ubhaqile ngaqoko umbulala ngesibhaqa nina banithola nathi into abalandeli nina hayi ashawanga nina kwaba ngakusasa sabe sisilala lapha iplayer segarage noma 19 enge-19 ngakusasa kwasengakusasa ekseni ngisalala khona pholunta hayi ayikusenza phinde zadibana usebalekile njalo zakwethu uyipopolile ingozi wangalala yena olonda walala wavuka ngenonono hawu
Wena le phela naku la lokho kuphi? Hey ngisefried mina la ngikhona. Ngithi dala thithi abantu abaningi. iPhone phela into ebuhlungu. Beka iPhone into ebuhlungu. Hayi. Ithi ayipopole ingozi la. Ayipopole ingozi. Futhi lapha okuzolinyalwa la kube amaphoyisa afikanga kwakuzolinyazwa na strong. Yazi ngane zogqoka ezebhovu ukuthi ngizodlula e19. Saphumsana olundi. Sahambisana so. Kwafika kwami we19. Banivimba. Ngikhumbula impela omnye umfana bathi ubani nomfana weRasta. Shilisi. Uyacula manje naye ushilisi. Wabamqhumeni. Cha bathi umthetho wakhe. Mkhulwane. Umthetho wakhe. Umthetho wakhe. Ngikhumbula impela sagcina sibhekene kanje. Engibiza ngesitabana ngithi mina bengibizwa ngesitabana. Ethi yona sitabana njafana wasitabana. Maphoyisa lawo. Shuthi umuntu asayithathe lo wakhe. Hayi kushuthi umuntu wayezoyithathe lo wakhe. UDSD usezophinda umtepo. Shuthi amaphoyisa kwalahlekisana noma ayihambela. Shuthi afonela obaqhamuke vutha bhe. Wafika achitheka yonke indawo abheka ukuthi akekho mhlawumbe usephose isikhali. Ubonta ziyakhala ke. Phela umtshengiseni phela wayemsaba umgqomeni. Ngapha. Wayemsaba nje engafuni kahle kahle ukuhlala edibene naye. Ngikhumuleni nje ukuthiwa sidla inyama la mayi. Bakwaqhamuka umgqomeni impela uthi hayi emadoda sambeni. Sambeni. Akafuni nje qondwane. Wayemsaba futhi nomgqomeni bonke kuyangisaba lo eqhamuke noma kanjani. Akudelela la. Hey, what ilapho ke le yabanzima leyo Solundi. Hayi le yabanzima Solundi. Awungekho ne-M10 ngizothiwa nangana aficana la ngase M10 lapho sokwakhiwe khona lokho ngathi mall lo. Angazi lapho akupromote khona. Bathiwa zazadibana ngase M10. Ibhovai la elathwala gadla lapho. Hayi. Angikukhumbula. Kodwa kusekuqaleni kweqembu mhlawumbe lapho ungasondeli khona. Iqembu liqala kuyodlala mina laqala nami. Oh, hayi thiwa babe promoter. Angazi lapho yabo kwanje nosonakala. Ngikhumbula. Mhlambe wayibalekela wayemsaba lokhu njani ulole umgqomeni. Mhlambe wayibalekela. Hayi manje estudio kanti mase sekuqondweni. Ngoba ngitshela uManqethi lo amjida ugcine senalomona ngalendlela mangitshela ukuthi ugcine sekhombana noThokozani. Angisazi isicimna sikaThokozani negama likaThokozani elishilo mhlambe laba wrong kuye kusasa. Sike bekuncweka phela. Ngithathe ukuncweka phela ekhona ukuthi ena uma nizoncweka ngithi uthe ngeke sincweka. Ngikuyakhulunywa ukuncweka. Uzuthi ungangishayi kakhulu. Phela manje ngapha sekenza ukuthi yadlala kodwa thathe ngalowo uhlangana nomjikijelo nje wawo. Khona lutho. Kodwa ngapha ma-CD gcine kungasikhona ukuncweka kwalo amjida lo esenenye into. Ngikhumbula masuke eThekwini uThokozani ethenge ifortune. Thokozani usayithenga imoto embi nje le moto enjeni uyabona kanti uyayithanda naye wagcina ethengile okwangimangaza lo ukuthi hawu umuntu ayigcela kanje le moto lena manje nje la ngithi ena khona kunemali khona engathi unganemali ungazi ukuthi ungayicaphuna pho na wedwa ungabi neningi gcina kukubi. Uhluke ngani lo mculo wenu nalo amanje? Lo wethu nalo amanje mina ngawuhlukanisa kanjani? Ngawuhlukanisa ngokuthi ena
phela nabo uMgqomeni noMtshengiseni bebengenazi indaba uthi wena wangithi ayi nendaba ngokwamanje usuwazi ukuthi ubani wenzani ayi ngisho ngathiwa siyayidlala manje la bangcofana khona bese dlala ezamanje la kungcofana khona uzwe indaba za wonke umuntu impela hayi lapho ke kungilimazeke lapho awufana nalo hayi wena uzayikhala nje ukuthi izibongo zensizwa lezi usayangcola kangcola kakhulu mthinte la mthinta hayi into engithi ngilale manje uzukwati kodwa umuntu osemtshela indawo zakhe yangawo ubani lo mlethele indawo ezibucayi kanje ayaso kukhona beindaba uthothi umpela ibucayi uyizwa ukuthi lento le into engamele ngabe umuntu uyikhuluma kulomuntu yes angazi ukuyinake le yena ayingakhiwe lo ngofana kangakhiwe njengalokho manje manje izothiwa sekuyakho mina ngiyahlala nawe ngithi kuhlala nobabushiwe babushiwe ntalapha nami uzokutalapha hayi abakwakhi nabo laba manje abakwakhi hayi suke into engekho le akekho umuntu okungakhiwa ukuthi sitalabhani yakhiwe hayi usho kuyakhiwa njengalokhu lokho cha okunye kwakho hayi konke phela okunye kwakho hayi khona phela ozwa ukuthi ayi ngisho thiwa mina umdlalo lo noma kanjani umuntu masesha umama wayosisi bami bahlangana lapha egencini nomama laba angabi naloko ulwazi lokuthi ena kuyakhiwa hayi konke hayi khona nje ubona ukuthi njengobusho ukuthi ayilento le akumele ngabe uyayikhuluma edlangalaleni hayi baphoxa kodwa kulungile ngoba indlela abadla ngayo awavela ayiyekele emculweni ngalezo ikhathi abona ukuthi emculweni sike sathi ukuzamazama nje ncane sathi ukuzamazama aphinde ngathi unje ncane wathi ubhizi ngezinye indlela saphinde ngoba sasinani onothi namazi unothi naye zamazama futhi na ukuthi kusho kuphela leyo nto made kungeyona yakho mhlambe akungaqondani kodwa into engiyibuka njengamanje abasekho abaphathi bomculo ngoba kutshela kwakukhona osixhoba wenakela umculo abasekho nina niphethe usixhobo ngapha ngale ukhona uba umgqomeni phela bekukhuzwa shobeni cishe ngathi intenesi awumlandeli angazi ukuthi ayi ukhona ukhuzwayo sengiyakhumbula ukhuzwa hayi ngithemba ukuthi abantu bawu-enjoyile umlando phela lezi khathi ezenza simbiza kanje angekho Facebook kwakungathi zazenzeka nje singayiboni sizwa ngenza ngabethu hayi ngenzeka ukuthi indidane yenzeni yabona kweqembu ngiyaqala ukuzwa namhlanje sasikuzwe kungamahemhem but besingenayo show ukuthi ngempela indidane yayidla imali yenzani indidane ayidla ke phela imali loliwe indidane bazwavula ngisho umpompo ebaleni kubo wayidla ke imali ngenalutho nina lapha lesokhaya singenatwa imali mawumzwe khuluma ngoba ngitshethwa ayiphiwe la mengakhuluma kuwe ngakutshela ukuthi badla imali la nawe uyitshela ukuthi badla imali ngoba uyambona into yaphambili kade igcina kuwe nina nifika